Sedang sawajam ka bom hakathain Bernihat Jirang constituency. Hadin bapenya ki longkme syaka parti UDP nakaliang uba abad hok nong mali. Ulapan pau ka jingkemen bahadin bashiken hun ki longkme ki lakloi ban penyaso elade. Bad ka parti UDP bad ban kersan ya haka election ka bansawan house nem arhajar arpaulai. Kane kacingwan penyaso kini ki longkeme layo sendon ban penlong daka kenhun ki longkeme kabala tip kerteng kum ka UDP Bernihat proper sub circle. Lajet ikinong kitkam jong kini ki longkeme ki bakenthum ya ka presiden ka kong Catherine Nongrum, general secretary ka kong Sunita Lapang, treasurer ka kong Dipali Rapsang, Vice President ka kong Rita Sharma, Assistant Secretary Hamesh Sangma, bad harangkat ki khat khandai ngot ki dekhon. To nakaliang jong ka UDP Jirang constituency ni penpau ke jing semu ya ki nong sedong jong ka Bernihat propar ki belakloi ban esok lang bangi ilong kemi jong ka sedong belakloi ban esok lang bangi United Democratic Party ban ye trailang nang ni sekmat bat ngilayo ban form ya ka sub circle committee apo Bernihat circle jong ka women's wing jong ka UDP bat ni penpau je sungguh bakat ni ki member kan ni ki long kemi ki lapoi bat gila sukhia gila pelai ki kam ki jam ki jongki mali kia ban poi sekene ka jingalang to ngilayo kini ki long kin kit kam jong ka United Democratic Party sub Bernihat Propar sub circle. Presiden di kong Catherine Nongrum, Secretary kong Sunita Lapang, Treasurer kong Dipali Rapsang, Vice President kong Rita Sharma, Assistant Secretary kong Hamesh Sangma. Bat ngilayo kong bakat kinaingot ki members ki bala join lang kini kasi. Ngilayo ru ban jet iki konbinar jong kilai teli gisnong kata kadai amjok nang ta ka Yoberni bat ka Jojua te ka Jojua ngilayo ikong Telbina Shadap konbinar nang ta ka Yoberni ngiyo ikong Eliza Kharshandi bat ikong Parul Kharshandi nang ta na po amjok ngiyo ikong Miriam Begum nangta Sheila Devi nangta Retina Ghosh Ratna Ghosh Musyam Chhatri ne Masumi Chhatri और Dharana Chhatri Dhanmaya Chhatri Tegimut sangut ki konbinar jok amjok bat arngut na po Yoberni bat namta ka Jojua ngiyo iway konbinar bat kinig basyong hangne baro kinig balong ready ban yasno ktilang bat ka UDP bat United Democratic Party jongka Jirang constituency. Nangkong nang siapa kasong mo yung play try kanrat balaya kot yang ini akan nekasi menyapom ya kan neka unit apa Bernihat Propar juga women's wing dengan semua dari kandidat jungi badai ba hok nong mali te kumjuro ikini di member baro kini ki balaya poilang akan nekasi ki balaya snok tilang akan parti UDP kabaningkong kalong kadau bangalarung akan neka parti kadai namarba nado ning kong gisngiro ikpa jong kaying kasem jonga idei ba arhin yauta let arhin yauta ibala kersan ratba ya kanega parti de kumta nga hapdeng kajing bomdon ka jongi ngala rung saka parti kongres hendrai hakane ka kenti pat ngai i ba kanega bot ka bakoror ka jongi kan long le loi ladang itap yo breu bomdon jingkermen te nakane ka daw kamsim jonga galaktik bat ngala kloi bandrung hakane ka parti UDP bat bangin ya kersan ratba ya kane ka parti nang bangin la banyo ika jingjok nang ne sakmat Jika nongrim magane ka porte ka dehi kata ka nongrim ka jongi ka dehi ban ra ba ka jingjok knak bangin la ban pen klan susu ikane ka parti rulum ka jongi
kamtam mangi ngidai gedet part jong kanega Meghalaya State ngidai ban kersan raba doyak doim ya kanega parti ga jongi nang bangin la ban ra ga jingjob nang desa khmat bat ba ka gaj benril jongi ro kan kiu seprang dan ba kanega jingjob kayak ane akan deh siapa silakan anjing lebih sta kemudian absen wajah UDP na riba ko anam mereka arum kan ciba wanita kan absen orangnya mana kemudian bina foto lani to nang mereka আমার ডেভেলপ লাগে মানে ইউটিউবত আমার পানীৰ বহুত সমস্যা আছে পানী আৰু ৰাস্তাৰ মানে বৰষুণ দিলে ৰাস্তাৰ পৰা যাব কাৰণে বহুত কিবা হয় পানী বহুত মানে পানীৰ বহুত সমস্যা পানী বহুত দিন হৈছে পানী চানি আমাৰ পানী নাই মানে এইটো ডেভেলপ কৰি দিলে আমি আগতে আমি বিজেপি চৰকাৰত ভোট দিছিলোঁ বা কংগ্ৰেছত দিছিলোঁ আমি ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা খোৱা পানীৰ ফালৰ পৰা আমি কেতিয়াও একো সহায় পোৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়া আমি UDPৰ লগত যাওঁ বুলি আমি ভাবিছোঁ Namar ke wek kiseng iba kimla ban le te ngakwa ban jonya kene ke UDP namar ba kade ke parti rulum te tang katai le shuban हामीको पानीको दिक्कत भएको छ पानी छैन रास्ता राम्रो छैन पहाडमा छ घर पार्कमा छ पानीको लागि पनि बहुत दिक्कत छ रास्ताको लागि पनि दिक्कत छ त्यसको लागि अब तपाईहरुले के मन्जुर लिनु भएको छ हामी पनि त्यसमा साथ दिनेछौँ हामीलाई अलिकति सुविस्ता गर्नु दिनुपर्छ